mu mpeshyi yo mu mwaka wa 1945 intambara ya kabiri y'isi yari imaze imyaka myinshi itana abantu ku bwinshi. Ibihugu byinshi byari byarasenyutse, imijyi yaratwitswe, miliyoni z'abantu zarapfuye. Ariko nubwo isi yari yarananiwe n'intambara, hari ikintu kimwe abantu benshi batari bazi ko kiri gutegurwa mu ibanga rikomeye cyane. Muri Amerika abanga bari bamaze imyaka bakora intwaro zitigeze zibaho mbere. Igisasu cya nucleaire gifite ubushobozi bwo gusenya umujyi wose mu masegonda make. Tariki ya 6 Kanama 1945 indege imwe yageze hejuru y'umujyi wa Hiroshima mu Buyapani. Mu kanya gato gusa umuriro ukomeye rwabonesheje ijuru, ubushyuhe budasanzwe butwika ibintu byose. Abantu ibihumbi bapfa ako kanya, umujyi wose uhinduka ivu. Hashize iminsi 3 gusa undi mujyi witwa Nagasaki nawo bwabwaye ikindi gisasu cya nucleaire. Isi yose irahagarara, abantu batangira kubona ko ikiremwa muntu cyageze ku rwego rwo gushobora kwisenyera isi yose. Ese kuki Amerika yafashe icyemezo cyo gukoresha ibyo bisasu? N'abantu bangaye bapfuye, ni izihe ngaruka radiation yasize imyaka myinshi? Kandi ni gute ibyo bisasu byahinduye amateka y'isi burundu? Uyu munsi kuri Aka Update tugiye kugaruka ku nkuru yuzuye y'ibisasu bya Hiroshima na Nagasaki, ibyabaye byatumye isi yose itangira gutinya nucleaire kugeza n'uyu munsi. Komeza mva kugeza ku musozo, kuko uko inkuru igenda ikomera nako turushaho kubona ubukana bw'intambara n'ingaruka zayo ku buzima bw'abantu. Mu mateka y'uko muntu habaye intambara nyinshi zikomeye, ariko hari umunsi umwe wahinduye isi burundu. Umunsi abantu bwa mbere bakoresheje intwaro za nucleaire ku baturage. Tariki ya 6 Kanama 1945 umujyi wa Hiroshima mu Buyapani wabaye nk'uzimye mu masegonda make. Hashize iminsi 3 gusa undi mujyi wa Nagasaki nawo urasenywa. Abantu ibihumbi n'ibihumbi bapfuye ako kanya, abandi bapfa nyuma y'imisi, amezi cyangwa imyaka kubera radiation. Ibyo bisasu ntabwo byasenye imijyi gusa, byandura uburyo isi ibona intambara, siyansi n'ejo hazaza y'inyoko muntu. Uyu munsi kuri Aka Update tugiye kureba uko ibyo bisasu byakozwe, impamvu Amerika yabikoresheje, ko abaturage bapfuye, ingaruka radiation yasize, impamvu kugeza n'uyu munsi gitinya intwaro za nucleaire. Mu 1939 intambara ya kabiri y'isi yari yarigabanyijemo ibice bibiri: Allied Power zirimo Amerika, Britain na Soviet Union, na Axis Power zirimo German, Italy n'Ubuyapani. Mu Burayi intambara yarakaze cyane kubera ubutegetsi bwa Adolf Hitler. Muri Aziya naho Ubuyapani bwari buri kwagura ubutegetsi bwabwo bukoresheje ingabo. Ingabo z'Abapani zagabye ibitero mu Bushinwa, muri Korea no mu bice bya Aziya. Tariki ya 7 Ukuboza 1941 Ubuyapani bwagabye igitero gikomeye kuri Attack on Pearl Harbor. Ibyo byatumye Amerika yinjira mu ntambara ku mugaragaro. Mu gihe intambara yakomezaga, Amerika yatangiye umushinga ukomeye mu ibanga witwaga Manhattan Project. Intego yari gukora igisasu cya mbere cya nucleaire mbere yuko Germany bikora. Abanga bakomeye ku isi bakoraga kuri uwo mushinga harimo G. Robert Oppenheimer, Albert Einstein. Nubwo atari mu bakozi ba buri munsi, ibitekerezo bye byagize uruhare runini. Bakoreye mu ibanga rikomeye cyane, abantu benshi bakoze kuri uwo mushinga batari banazi neza icyo bari kubaka. Mu 1945 Amerika yari yaramaze gukora ibisasu bibiri bya nucleaire, Little Boy na Fat Man. Mu 1945 isi yari yaramaze gutsindwa, ariko Ubuyapani bwari bugikomeza kurwana. Amerika yavuze ko niba bagabye ibitero basanzwe ku Buyapani, intambara iri kumara igihe kirekire kandi abantu benshi cyane bari gupfa. Nibwo Perezida Harry Truman yafashe icyemezo cyo gukoresha atomic bomb. Hari abantu bavuga ko icyo cyemezo cyafashwe kugira ngo intambara ihagarare vuba. Abandi bavuga ko Amerika yashakaga no kwereka Soviet Union imbaraga zayo. Kugeza n'uyu munsi icyo cyemezo kiracyavugwaho impaka nyinshi. Tariki ya 6 Kanama 1945 indege ya Amerika yitwa Enola Gay yageze hejuru ya Hiroshima saa 2:15 za mu gitondo. Igisasu cya Little Boy cyarekuwe mu masegonda make gusa. Habaye urumuri rukomeye cyane, ubushyuhe burenze dogere ibihumbi, inyubako zarasenyutse, abantu benshi bashya ako kanya. Abantu bari hafi aho igisasu cyaturikiye, bamwe bahindutse ivu ako kanya, abandi barashya bikomeye, abandi batwarwa n'umuvuduko ukomeye. Umujyi hafi ya wose warasenyutse, abantu barenga ibihumbi 70 barapfuye ako kanya. Mu mezi yakurikiyeho abandi benshi bapfuye kubera radiation.
Nubwo Hiroshima yari yarasenyutse, Ubuyapani ntibwahise bwemera gutsindwa. Tariki ya 9 Kanama 1945, iki ni igisasu cya nucleaire cyiswe Fatman cyatewe kuri Nagasaki, nacyo cyasenye umujyi wo mu buryo bukomeye cyane. Abantu ibihumbi byinshi bapfuye ako kanya. Hari abarokotse bavuga ko abantu bagendaga bafite uruhu ruhiye, abandi basaba amazi. Mbere yo gupfa, umujyi wari umeze nk'umuriro udashira. Ikintu cyateye ubwoba cyane kurusha ibindi ni radiation. Nyuma y'iturika, abantu benshi bagaragaraga nk'abatari bakomeretse cyane, ariko nyuma y'iminsi bagatangira kuva amaraso, guta imisatsi, kurwara kanseri no gupfa buhoro buhoro. Abantu benshi bavukanye ibibazo by'ubuzima nyuma y'imyaka. Radiation yangije ubutaka, amazi n'ubuzima bw'abantu bw'igihe kirekire. Nyuma ya Nagasaki, Ubuyapani bwabonye gukomeza intambara bidashoboka. Umwami Hirohito yatangiye ubutumwa bwo kwemera gutsindwa tariki ya 15 Kanama 1945. Ubuyapani bwemeye gutsindwa ku mugaragaro, nibwo intambara ya kabiri y'isi yarangiye. Nyuma y'ibyo bisasu, isi yose yatangiye gutinya nucleaire, ibihugu bihatana gukora atomic bomb. Cold War hagati ya Amerika na Soviet Union iratangira gukomera. Ibihugu byinshi byatangiye gukora intwaro za nucleaire: Amerika, Soviet Union, China, Britain, France n'ibindi. Sinjiye mu gihe cy'ubwoba bwo kuba habaho nuclear world. Abarokotse Hiroshima na Nagasaki bitwaga Hibakusha. Benshi muri bo babanye n'uburwayi imyaka myinshi, bahura n'ivangura, abandi bahora bafite ubwoba bw'ingaruka za radiation, ariko benshi muri bo babaye amajwi yo kuburira isi ku kaga ka nucleaire. Iki ni kimwe mu bibazo bikomeye mu mateka. Hari abavuga ko ibyo bisasu byahagaritse intambara vuba kandi byakijije ubuzima bw'abari gupfa mu yindi ntambara ndende, ariko abandi bakavuga ko byari ubugome bukabije. Abaturage benshi b'inzirakarengane barishwe kandi byafunze imiryango intwaro zishobora kurimbura isi. Impaka ziracyakomeza kugeza n'uyu munsi. Hiroshima na Nagasaki bitwigisha ko science ishobora gufasha cyangwa gusenya isi. Intambara igira ingaruka zikomeye ku basivile. Intwaro za nucleaire zifite ubushobozi bwo kurimbura inyoko muntu. Amahoro ni ingenzi cyane kurusha intambara. Mu masegonda make gusa, imijyi yarazimye, ibihumbi by'abantu birapfa kandi isi ihinduka burundu. Hiroshima na Nagasaki ntabwo byari ibitero gusa, byabaye warning yerekana ubushobozi umuntu afite bwo kwisenyera isi. Kugeza n'uyu munsi, ibihugu byinshi biracyafite intwaro za nucleaire kandi isi iracyatinya ko intambara nk'iyo yazongera kubaho. Ese ubona atomic bomb yarafashije kurangiza intambara cyangwa yarabaye intangiriro y'ubwoba bushya ku isi? Niba ukunda inkuru nk'izi z'amateka asesenguye kandi zifite amasomo akomeye, ntibagirwe gukora subscribe, like, share na comment. Komeza gukurikira ka update amateka y'indukira inkuru zidasanzwe. Ukunda imbyino gakondo, ukunda inkera y'abahizi, itorero Urwibutso rw'Abato dutumire mu birori byawe maze ducinya akadiho. Ubukwe, MC, gusohora umugeni, kuvuga amahamba, ibirori by'amavuko, ibirori bya yubile, kwakira abashyitsi n'ibirori by'umuco. Ibirori byose ushaka turagususurutsa. Hose mu gihugu turagera, twaguha ibirori bitazibagirana. Wadusanga kwa Sina Gerard Entreprise Urwibutso kuri Nyirangarama. Hamagara cyangwa utwandikire kuri WhatsApp 0788 335122. Itorero Urwibutso rw'Abato, ibirori byawe tubindura ibyishimo n'umunezero udashobora kwibagirwa.